Gori gora, gori borovina, gori borovina, gori. Bog snupče, mnogi vaši fanovi ne znaju da ste jedan dio svog djetinjstva proveli u Hrvatskoj, pa šta nam možete reći o tome? Jelar, lijepo ste to primijetio, Bog te blagoslovio. Malo mojih fanova zna da sam se rodio sam se kao vrlo mlad u Hrvatskoj, točnije u Sisku. I ja sam inače dijete iz miješanog braka, otac mi je iz Bačke Palanke, majka mi je Semeljaca, ali eto, ali bez obzira na to, bilo je uvijek krompira, nema. A znači iz Siska si? Sad kad te gledam, ne bi nikad rekao. Neće. Ali kako, u Sisku su svi bijelci, kako sad ti budi crn takav vidiš budeš? A nije, ne bude, nisu ni. Ali gdje ti meni, čudo jedno, gdje ti meni reci, kako si živio tamo, di si živio, ali ti si u kući živio, di si bio? Jelar, istina, ja sam se rodio bijel, ali eto, igrom slučaja sam i ja pocrnio s godinama, naime šta je bilo. Jer tata nije nigdje radio, mater ko mater, domaćica kuva, pegla, čisti, sprema, bez veze po kući okolo. I eto, jednog dana zazvoni telefon, ponudili tati, kaže, hoćeš, ima plac jeftin pored rafinerije, sagradit ćemo kuću, dobit ćeš i posao, bit ćeš domar, dobra plata, pa eto, pristadoše. Znači tamo si živio pored rafinerije, su sagradili kuću. Ali kad si postao tako crno, to me zanima. Pa znaš kako je, kad si dijete i kad živiš pored rafinerije, otac je tamo radio po cijele dane, pa smo eto i mi djeca uvijek s njim išli i tamo se igrali i onda skačeš, trčiš, penješ se po tim cijevima, pa tu i tamo upadneš u neko mazivo, gorivo, pa to teško oprat, pa mater pere, ali ne ide jednostavno, eto, to je tako ostalo. I taman upišem školu za plinoinstalatera i zaratilo se i kaže otac pakujte se djecu, idemo u Ameriku kao izbjeglice. Ali eto, uvijek mi se lijepo sjetiti ovoga i Siska i rafinerije i zgrade PPK i kombinate i kompletnog svog djetinjstva i stvarno mi je bilo lijepo, ne žalim za ničim.